I poslije me ljudi došli na video. Danas pričamo o jednoj temi koju nisam uopće spominjao na YouTube-u, to jest nešto čime se bavim. Valjan dop. Vidjeli ste u svakom videu da vjerojatno flexam, znate, izbacujem mišiće, bla bla. Vjerojatno ste mislili da idem u teretanu ili nešto, ali nije to. Prije nek što počnem, jako bi mi značilo da me zapratite na Instagramu, lajkujte video i podijelite video sa prijateljima i subscribe-te se na kanal ako ste novi, pa ukratko počnemo sa temom. Prevruće, ne znam, ova klima, what the fuck, van je pre vibe, pada kiša, ali ovako inače prevruće. Uglavnom sport koji nije official sport, nego mi samo ljudi koji se bavimo time, ga zovemo sportom, zove se street workout, calisthenics, kako god. Sam sport se dijeli na dve skupine koje su sets and reps i freestyle. Sets and reps su, znate, ono klasični zgibovi, propadanja, sklekovi, uglavnom vježbe za koje vam ne treba nikakav equipment ili nešta. Uglavnom može se koristiti equipment kao na primjer utezi, što spada pod weighted treninge. Freestyle se dijeli na statiku i dinamiku. Statika su, ajmo reći, 70% gimnastički elementi, kao na primjer planche, front lever, victorian, back lever. Uglavnom za lakše objasniti elementi koji zahtijevaju neku određenu snagu da bi se dostigli. I drugi je dio freestyla je dinamika. Dinamika se sama po sebi dijeli na dinamičke elemente, kao što sama riječ kaže. Primjer, okret za 360 stupnjeva na šipci, 540 stupnjeva isto okret, shrimp flip, uglavnom dinamički elementi. Prevruće, ne mogu disat, prevruće, imam klimu uključenu i dalje mi je vruće, doslovno 0 stupnjeva, what the fuck. Mislim, većina ljudi koji se bavi ovim sportom ili se bavi jednim dijelom ili se bavi više dijelova. Ja sam po sebi se bavim mješavinom sets and repsa i freestyla, statike i dinamike, više statike. Bavim se ovim sportom godinu i 10 mjeseci, što je ukratko skoro 2 godine. Jako puno sam napredovao i svjestan sam toga, fizički i psihički. Sport me full, doslovno okrenuo me za 360 stupnjeva od osobe koja je bila prežgoljava, mislim sad naš ali 10 put sam već nek prije, doslovno full mindset mi je drugačiji, mislim puno bolje o sebi, full sam se promijenio, doslovno sam se baš puno socijalizirao nek prije, prije se doslovno se boje izaći van, potpuno me promijenio ovaj sport. Kroz ovaj video vam budem pokazivao elemente i moj napredak u ovom sportu, tako da budete dobivali isječke svega što se dešava i što pričam, da vam lakše objasnim i normalno moj napredak. Nabacimo neki flex, znate, ono klasika. Tako da, ako vas zanima više o ovom sportu, imate kanale na YouTube-u koji, posebno naše balkanske kanale koji se bave ovim sportom, kao na primjer Back to the Basics, Street Gains, Geosthenics i ostali kanali. Uglavnom ja sam naveo najbolje kanale po svom ukusu koji vam mogu objasniti više o ovom sportu, da sad ja ne dužim previše video. Tako da, uglavnom, zanimala me jedna stvar, to je da li bi iskreno gledali videe koje posvećujem ovom sportu, da li bi vas zanimali videi kao na primjer neki tutoriali, moj napredak i to da snimam svoje treninge ili nešto. Content bi ostao isti, samo ono bi dodavao te neke videe vezane uz street workout, tako da, uglavnom, to je to. Napišite u komentare da li bi gledali takve videe, muho, mršu, pidu, materinu. Hvala. To bi bilo to za ovaj video. Jako bi mi puno značilo ako bi ostavili like na video ako ste novi. I da, nadam se da ste uživali. Subscribe, like, trenirajte, budite naći. A mi se vidimo u sljedećem videu. Uživajte. Pozdrav.